Prek jam akemang nang pachun binang jipusi ITSSA atum kihang. Basalong hormu nang kilo dona hud ahem phu atum ta adai nang chendu nang jipusi kate barpen conductor atum kachuningri. Langsung MP rong nerke pararatum nilip MSc Pabitra rong pipen Bokajan MLA Dr. Numol Momin Aphan kachuro. Aprangsi Karbi Christian Group Amen Pen Pining Suri Hinira Inkore Si Asengkan Christmas Kadom Tum Kado Pansame Pipa Jolo Kadom Isi Birta Kemi Tum Aphan Ke Pachini Lia Lapuhanlo Karbi Christian Group Pen Patirpi Pontusi Pining Asengkan Aphan Online Pen Christmas Alun Jir La Pen Christmas Hirjir Kachapate Puthona Tum Aphan Apor Imputulo Nasina Tum Ninke Hang Coating Jir Tumang Kena Tum Padare Pin Pen Pai Thom Cap November Aprang Nana Tum Video Nitum Aphan KPAG aphan sina tong aphan pachini lo lapen ni phai isi December lo putang pene tum Karbi Christian Group YouTube channel lo kya upload ponji aphan to apor ani hot pontang lo asana to padade pen tum committee are deng na tum mithang alun video kentang na tum nakpali je aphan sina tong aphan pachini lo Abirta kelang bang phubang pidona phan sitamini le sami juli be hen pen Adap ke me cardom pacharik lo cardom pinyara Abirta ang ton benji thana mixina Prek jam inglong aso alam pen lo ke chale a hemalong methang alam pen ke than pang chenglong nang ji pu pen chenglok asona sona ke ma phuthak indigenous tribal sahitya sabha Assam hin pen pherang kya maya long pen ke hang padopon kedam tang phai kuni ne phai inkoi arni tara langso Karbi people's hall along prek jam ke ma phuthak indigenous tribal sahitya sabha Assam atum pherang kya mai padopon Bangso pherang kya maya long ITSSA aja bang atum kaningja tengke ningkan suri hinira inkoya ningkan kedengpon education policy tengpen nangkili ja ningkan mate ningkan kimi penke missing rabha diuri lapen piwa khe alamaki ingdeng pho an lapen Karbi alamaki ingdeng nerkeban dengponang jipusi pachini pon Alang litum kapachini pon thua tengke kedam tang chitia chiklo ni phai pli arni cabinet along kacheparai pona teng pulote Kamrup Metro lapen Kamrup Rural Avaikang Longley ke jor kena phuthak arondo anta deputy commissioner atumari dengsi ke hodai laba bangke inglung aso atuma phan kapavir ja phansi joy pen bidi kanglem ke klem loputa ningjerin tisi all Assam tribal sangha atum patir pi pon pen kedam tang phai kuni ni phai cap arni kacheparai pon alam thialong ITSSA hin pen sitami che dondunlo lapen kebangji phai kuni ni phai ingora hiniarni kapadoponji district tinalong kachesong asai kedeng ponjelong setami cheto dunji pusi pachini pon from the academic session 2022 these 4 languages should be made medium instruction without further delay, and from class 6 we are ready to go for Assamese medium. So there should not be any problem. No organization, no section of people should think it unnecessary and unnecessary. So Karbi language should be introduced as medium instruction up to class 8. Then Dimasa is for subject language. There is no hurry for demand for making medium instruction. Then secondly, you are aware of the fact that the Assam Land Revenue and Regulation Act 1886 has provided for preservation and protection of tribal languages. Tribal land. So what we have seen for the past few years that the land of the tribal belt and road area Lason tak taksi Assamese school along ingdeng kep an Assamese lapen Bengali alam paduponlo lasi laso teng pulote boru lapen garo alam lo ke chale abang phubang phiatum ke laso ang hoyalong kachuningri dunlongji aphan akisung chetong nang kok thek puta alang litum kahon the paduponsi laso phutha bangke sarkar tum che enangji pusi pherang ke amaya longpen ki hang padupon Halapu Assam Police asat lang ke togalong Assamese alam alar karjualo mate questions
kri balong break jam alam penta padu ponangji an parta kidam tang phai kuni ni phai kre ke thom ben kri pli arni hojai district deka basti pen pagala basti elong kido don truck sir kebra phi garo akhe tuma phan sarkar tum ahe marit ka tharli piera phuthak setami ITSS a hin pen sodak pin remponsi kisung ki phua hem tuna tuma phan akera piponangji pusi pherangkia maya long pen ke hang padupon of the tribal people residing within the tribal belt and block area. So we demand that that should be immediately stopped and that resource should be withdrawn in the interest of the tribal people of Assam. Then of the Education Department, Government of Assam, there is 2,272. I think here is the 92. It should be 72. Is not it? So 2,272 numbers of vacant post for research has been advertised. News report Longsodarinti Caribbean Long Live. Bas kachileng pen rara tum kedam ke bang abar sai pen nang an long lo bonta bas along hormu nang kilo dona hud ke panglar pen thang bagbe adai ki tu nang abatai dupik lo posi penan bas kate bar pen conductor atum pherang ke thengnu kaningri Diphu pen prek jama hawara long kachileng ajaha bas along tangka maha pen danglo prek jama hormu hortar nang kilo dona hud panglar phit lapuson pinang an bas kate waratum lapen conductor atum adai ki tu nang dupik lo Lason si Blue Moon bus conductor Horen ingti pen kapachinia tengke pinanganar ni pen nilira ratuma phan rap bomlo choki hola pen diphu along kacharli college ari soe jang atum pen chenglok diphu ka boha tuma phan hormu hortar mate sang han la pen tangka maha setami wan pi bomlo nangkelo duna hut nilikai kita kipupu tangka bangke nangkelo duna hut amen arong amen la pen mobile number nang tok dun pami nang ji pusi pachini pon verlo setame penangana tumke pharo atangka ta hormu ge thaba jarong mate thoila long nang thab dun ruiti tia jok thang ta chini dunde ahut pen ke banglar phit la puson ta ke dokok ti pena jok ka chi tudu nang abatai ta dupiklo asike bangji langarni pen ke tangka ma ha pen chenglo hormu hortar le nang lo dun ji pusetami amen arong amen la pen mobile number nang tok dun pami nang ji la pen apora teng pen nang ching thum dun nang ji pusi kachuning ri padopon hormu nang lo dun po ke hormu ajak tam ke nang than the ajat ji po ke hormu da gari long tikang bu po ke ing bodet ni tu ing bodet ing bubet ta kang bo son la he ing bodet ti te ni tu mana koilok ti asi apak le hormu nang lo dun sisteme aris mane amithang adai che nang i bojalo sang ba lin pho popol bostai si pu puji bangke ajak tangka nang lo dun po ha hen to hen nang pipi po ha bile bekal lu bikok ti inge begalo bikok po ke libang ke mithang kam tu chelang pama hela bek si lagun po la sonya dulu lockdown hota la pulu chudu ke tam ta lockdown hota pininga lockdown hota suri pokep do polo inge ha bek bang achieve alu ke suri pokep si do ne suri trokep do ni tum chini ni mate okor sang he thap chot poni tum chini ni la hai ke ingen ke la su ni li ha tara lang sui dam joi mat ni pan phunong kro oko bhai nang nahi do lo polo o ni pu tara lang song ji ha begalu suri pokep do ko sangalu polo hen tu henang pipo te ni ris enji made to hen tu henang than thipo ke hormu leng bodet pote ke ni tum hanang koi po sila bang putin stami la son bang ke hengnu bang lo ni nilima thake mane wanvilo pul jala wanvilo pu hoi phista wanvita hingno wanda hingno la sonyalo ke atumi dekta ke hormu nanglu donlo asanglin forward kinno ni tumi tuni mang surhini kupulong ne da sangalu jang thui hoi noy gari bitorte saman bitorte saur asene poisa asene mas asene mu etu na jane enega mo aji man to শংকৰ ৰৈকা মই চকী হালা গাড়ী বাছ চলাওঁ ঠিক আছে যোৱাকালিৰ কথাটো এনেকুৱা ঘটনা হৈ গ'ল কি মাইক্ৰ বস্তিৰ পৰা সামানটো চাউল পঠাইছে চাউল ভিতৰত ইয়াত বাছ ষ্টেণ্ডত আহি পালে অহাৰ পিছত কোনোবাই লৈ গ'ল সেই আমাৰ হেণ্ডিমেনে গম পোৱা নাই ইয়াৰ পৰা
চামানটো কোনোবা লৈ গ'ল ইয়াত আৰু পিছত সি ফোন কৰি আবেলি সময়ত ফোন কৰি কৈছে চাউল 15 কেজি আছে আৰু মিঠাতেল 1 লিটাৰ আছে আৰু মাছ 1 কেজি আছে এইবুলি কৈ কিমান 700 750 কৈছে আমি পইচাটো দিয়া হৈছে দিছোঁ আমি তিৰাইছোঁ সেইটো কাৰণে নেক্সট বাৰ যদি লয় আমি চাউল ল'ম যিকোনো হওক ল'লে পিছত নিজে এটি হেৰালে আমি ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰোঁ বুলি আমি কম নিউজ ৰিপৰ্ট লংচদা ৰিংটি কাৰ্বি আংলং লাইভ Ningkan ko an ne phi nilip MSC constituency ka parlu langsumi pialong towar ke longa jok rongner kep aralatum MSC Pabitra Rongpi pen MLA Dr Numol Momin atuma phan kurwang thu pajir ponsi ningkang sampen kachoro pajir pon Moni ratum kenang sot nai ke towar mi lang henlo towar mi lang jong se avi pulote isia hawar mati isi arong arop chingthodon thekthi athe towar mi lang abar sai do edlo pulote choklem chodama lingta ake joido Lason tak thak sei nilip MSC constituency ka parlo lang somi piarong lake hakko pensi nang ke sengarong lo setame alang litum kemesen atobar abar sai kabedera jok kachelenganat penangana ke sung chetong nang lo Jasamet school ke dam ke bang osomara tum pendang lo keso kiun e hut kache pon kache wananat akisung chetong nang lo Lang somi pia hawar pangrum pet rongner kepdo la rongner ke bararatum la hai ake du kisung thek longsi hadak MSC Pabitra Rongpi la pen MLA Dr Numol Mominatum towar ki igle palitong thek the posetame tong sekot pen kanglip kang kher pen kacheleng ki jog jia phan arlong aduk somate sen gravel thok pc pacheklam pon kedamtang ko ana ningkan penuni mesen atowar kacheleng nongli setame MLA Dr Numol Momin pen MSC Pabitra Rongpi atum towar ka selam piajo hada arong araratum ningkang sam chepaklang ponsi kurwang thula pen kachoro pajir pon Kadon nili men sila to wipi nili muhila a president lo lasi nili tum isi media ke ha ige lalo mane ko am pen ne ta ko sarkar nang cari lo sitami nili tum phan sitami tuwar punoi dilong punoi sitami anani sita nili tum jiteglong lelang pini ani ge alang li pavitro sar sitami nili tum phan kanghon kena jok tuwar sitami nang salam pilo lasi ning thelo alang li phan sitami nili hin pen sitami kichuro pajir Halapu nambora royalong dolong lapen kaprek kenang sot kaching thora mo sitami kewang jilang arni kapapleng ponja phan alang litum kachungri padopon apot si nilitum pini rong sar pisar phu pen nilitum pini chetong lapen labangso nilitum han nang pi local MLA Dr Numol Momin alang li period alang li phastame nilitum suri choro parlo lapen nilitum nilip MEC MEC Poitro Rongpi alang listame nilitum langsomi pi lapen rong timi resak arat aphan nangkelang pahuman pon thega pot facility nang pi pon pot alang liphan stame suri nilitum langsomi pi arat pen alang liphan choro pon lo বস্তি মানুহ খান লগতে আলোচনা কৰা টাইমতে এইটো লগা প্ৰব্লেম খান শ্বেয়াৰিং কৰি কিনা ডিছকাছ কৰি কিনা ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা আজি এইটো লাংচুমিপি বস্তিতে লোকেল MSC পবিত্ৰ ৰংপি আৰু লোকেল মন্দৰ কমিটি লোকেল কমিটি মিলি কিনা এইটো কামটো কৰিব কাৰণে আমি খান এইটো ষ্টাৰ্টিং পৰা 1 মহিনা আধা নিচিনা টাইমতে এইটো ৰাস্তাটো ফুলফিল কৰি দিছে কৈ কিনা আজি আপুনি খান মিডিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়া লগা ওচৰতে আমি খান এইটো লগা কথাটো জনাই দিব কাৰণে আপুনি খানকে মাতি আছে তো ছ'চিয়েল মিডিয়া লগা ওচৰতে আমি ক'বলৈ থাকাটো মেইন কথাটো লোকেল MSC পবিত্ৰ ৰংপিকে ধন্যবাদ দিয়া আছে ইয়াতে লাংচমিপি কিমান মানুহ আছে কিমান ৰাইজৰ কিমান ভিলেজ আছে 8টা ভিলেজ সব মিলি কেনা আমি খান খুশি পৰা তাইকে ক'ত দিবলৈ নাই হলে বি মখান খুশি পৰা তাইকে ধন্যবাদ দিয়া আছে চকি হলাপেন সঞ্জিত ক্ৰো কাৰ্বি আংলং লাইভ
MP Horen Singh be asar bura kalitang Joy Singh be lapen asar pi kalitang Sika rong hang pi kachiki mo men pen vothat langso kapathu aklamalong ke thomangdeng rongkhang MSC kap kapathu pangcheng tanglo kedam tang phai kuni ni phai inquiry ni pen vothat langso kapathu aklamalong rongkhang BJY ematum patir pi ponsi ke thom angdeng rongkhang MSC kap kapadopanalong kalitang Joy Singh be lapen kalitang Sika ronghang pi atuma phan kachiki mo men pensi padoponlo kapathu ke cheng siar ni rongkhang constituency IMSC MP Horen Singh be lapen achor Kamini SNRP rongkhang VDC chairman Dhon Singh Ronghang BJP Mondol Committee Amaipu B Multimung Duaramla pen Lipson be lapen vothat langso municipal board Amaipu atum pen danglo rongkhang arlo BJP klembang phubang phiatum ta chetong dunrenti Football kapathu pangcheng ponpea prang MP Horen Singh be hin pen alang lisar bura kalitang Joy Singh be lapen asar pi kalitang Sika ronghang pi atma phan kachiki mo milur kai ponsi football kapathu kecheng ponlong ja phan ingpu bidonlo ke thomangdeng rongkhang MSC cup kecheng siarni boldampora polling station pen amguri polling station angbong chedai ponlo kapathu ponboma porahut hin aterang atumta ke thek kachedai koya jok goal chipiun bang wedelo lasopena jok tie breaker si pachitur ponlo tie breaker kachitur ahut amguri polling station atumpen goal isi pen chepa haidat si ke hai anong e chepalong donlo MP Horen Singh be hin pen pherangke atum kachepang no ahut nang kapachini dona tengke kalitang alang lisar pi lapen sarbura men pensi bangso kapathu pini pangcheng ponlo lapen angdong kiti kapathu ponji lake mati jonga chiklo ni phai phor ni si pathu bon bobusi pangdak pon 31 Mondol Committee angkang lo je polling station lasong bong mane kuku player tong bong chini lapen isi bang kana lo tim kar bang long pen itu sport culture ka promote ponji phan nona homostitin tame 10 crore isi sport complex lipido lasi sport complex lipipon meaning mate ortho ka helo je homosti alu tame patu texer serari sura tumdo yang tumdo latum phan awar sai ki pipon ji pasi tim kar benglong matha lasi la so teng pen non la MEC homostitin da me kapatu pondolo pen mo bangke mane MEC cup doji lake homosti versus homosti si patu po lasi homosti versus homosti ke patu hut hai nong rongkhang men champion ka padam ye phan matha pensi la so ka patu bang pipon lo dongka mukam pen wiki be karbiang long life tangte pinyara Abirta kila ponsi kan toniklo